ate ebyo kamisa ni kamera mu buckets bazozyo mu kasheshe bazozya baheza kama shahina dere bizize kama mwabazi umwaje kwa kweza kama na bosi bagaraka bazozya zize kama nyenchakari immediately after kama ntozeza buckets kani ni na cans so kama ntozya buckets tugaraka twaka mugwa gotozya buckets so tuzana kama mshana so siba zinyonjo so itankamisa buckets amatete gatwara mu cans gatwara amatega mara kukamwa gabikwa gata amatete gakubikwa ngazo mu dare yanjye kandi bari ngabikiraki so amatete tushanga twine stwari amatete amatega twara baheze abatigagenda shahije moto gatwara cyazanga yes tugambere akintu kikwatire n'amateganyo umwe kumukweza kugakama no mugareberera muta kubasa kugira ngo gagume gari amatema rungi na n'ubuyonjo oshemeye kuba buri aha farm nibwe buha isa yes ibyo kamisa amateno oshemeye kwa gari amayonjo ntubanza tuwoze amabere n'ebitambara gaba amayonjo n'abakozi nimbanza mbari babogize nabaza kwanoza kushanga bogize baje kame we kashemeye kuba ari yo muyonjo naco byara no mukebera abo kwanoza kushanga amatega abantu gaba mabi twaza gato muzakani tubaza tukagijena kuyangu tuyamo burufu so nabantu bakama no kurango bona bajwire gete amatega mu muntu gacisikara so ngagongera ubuhangazi kuyango wagata mutigafa yo wagira ngo amatagawe no gongeraho mutindo oine kura ezawe ezori kugenda ukabasa kongera aho kuguza amatega uri kugeguriza ukagaguzaho akasente kari kusinga akahaba dayari abana kabasemeye kutwariraho nekintu kikuru omulisa nawo kwetandikira ekintu nkecho ate okono yata muniza gatamti anje ngazumukura kokano muti yakikora nakyo naona asagoba so kuya kujya ngo mbwenu akatari akaloko nkachi so gakora the same system ushanga gatahwera mu eri yejo so njanta abantu demand yo mutawuni ncenga neberi nke munonga so njanta bumuntu tini kiturakura bamuntu bazabana baguma mukuraze mpango so nanyagwa ko excess umuntu ashanga nato muzakura za cooperatives so na cooperatives ibingi supplying so mbire byenjira mu mujizo tento mukuraze kizire cyakwera kitakushanga iyo noto mukura umukuri ya cooperative yawe yanje it's a ready market so ni tunge sente burizo kuyo mukasheshe bakoze kwa kugena mukasheshe omwaje ni manzini tari byo kuzakutegeza na burkwezi so kwa kutwara mukasheshe agwa mukasheshe atizabirudi natizani zakira nokorera rekagwiraho kwa kozimpa bazimpa zitwara sente zanye mwaje atizo mwaje atizirenuka abaratwara gato mwabaje bazakureteza mukasheshe so baratwara ago mukasheshe nabatizo mwaje so zanye kagwiraho tugambira ko uri kubare bitabo byawe ebitabo kugira ngo mwe amatago rukama no gahandika omanye ntasiyana neshohoza y'ibintu byawe kandi nane ente zawezi nuiza oziguzota uri hadari no kuri recording ebintu ebyo so nyina abana bakuri recording amati ente buzayema ente kubaka amago mukasheshe so abana banyina manager ko naga recording amatago kuriya na entasiya neshoza za transport za mashita zona ebitabo birikept birije recording zini so cyane babirije amatago no bahandika burinte agiya kamwa abo no bakandika totoro abo kuba ibintu ebyo waza koma interview yakama nkende watanikira na za milking para so records tinka sanche nyine totoro buruna kuno handika toto yaritaze zashora burkasheshe ngaita mukasheshe ngagaraka ntayizo mwabazi so ngagaraka instotoring ritazi kuzukushume bei nono handika zishumire zitembere kuzukushuma bei yanye ni constant price ni bei yeri aho constant kuya kujya ngo n'ikizibe kiriho kuya amateri gashuma mu cyanda koke bei yete kushuma so ni customers yanje bei teshuma wangira ngo ine bibina binje byo rukwegitiramo na munonge by'abalisa harimo na n'icya reline farmers abantu abo bino ko rukubakopaho obwenje na no kureba za radio no kureba za kurekurira radio kureba za TV kugira ngo base kureba abandi bahinje barukora mubase kwaza n'ubwenje ukabongera farm yawe iyo nokira kongera ubwenje ya farm yawe ninga nokora wenka twine ikigombe cyitirwa cyeta reline network turimba members nkaga so every 3 months ntuguma tutayirana
so tweza 3 months tutayira nati namono kwa kasha toku ntuza kutayira famo ndijo tukarika gayaza umwami kanyike twataye bwarta mwebwa tukamutayira twazo rukundo mukabashanga no waruhombe ogwarhombe kabingo twatayira Frank Famoku rugushuru okutayira abantu abo nano kwegito mu kibina nkecho chikwerire kinko mulisa kinyegese kutunga teknolojia ebya murembe cyanyongera amagezi abantu kwashemewe kuba no kora added value so nanyera ibinyegereyo nanyembito mu plan so ibinyegere byona added value kurengwa amate wagongera mu mutindo wagatema ibindi birungo gakanya nayega kubakora mato nayega kubarkwesherente nayega ku amakamera gwine na za spray race nanyati nyine yamani naza kubitandika nanyinza kuba ntakiri umuntu waburijo turukwiriro kwendera tugambire entasiya yawe ningana ki notasiota ombwiro bw'amatega kubagara mingi obw'amatega kubagara make no yamushiringi zingahi kandi sente zo zikole sota kugarura umfamu na niwe kugire ki wasigazaho. Okay, entasiya yanje okukira munonga ni hagati ya off peak ni gaga giansi yo miliyoni 12 so kandi zayo amatega yonje gakanya ni mbandi okay ninjya kuba miliyoni 12 hamwe na miliyoni 16 so buri mwezi ndi hagati ya miliyoni 15 na 12 kucyari 16 so amatega mu cyanda gakushuma nzari 12 gatemba ndiyo muri 16 so nimon kwa nzando mu sentezo habura abariyoni bakureba TV Uganda yo n'amahanga gatwetorire abakubana bareba TV West no bahereza bahabuze ikina na munonga balisa bente z'amate mbwenu abalisa b'amate abalisa bente z'amate nyamuntu mutamano mukuhinga no mukurisa ati entasiyo ho kandi kushara so byo kuza kwata business ni basa kutyo bwire entene kwa rukwanzane kwa mate rwa kabiri kwa mate rwa kashite kwa mate tariko ngo rizo byashara munashori zo akasamati yeja agwo akama mukasheshe umwabazi wagagura nate manyaza kizenke mtu ari kumikwana rusheshe ati ziyo nzigarundana so burukashe nyenta abantu abarisa batayi banje murike kwata murike kutera urwari murike kwekarakatsa webale munongo wanareba program yitu kandi kante kateke ngo mwami ogwa mureba kurungi twarebe mbozi yari kutugambira kuyizire nahindura ente ari kukwata ente ezenyankore akaguma nazaza enzungu kutari kugira ngo akagura breed yagire to mufamu abo kubeze ente zo rukureba aha tiziri ente zo kugira ngo aziguzire yazireta famu zeze muyambere honka simba famu zibanda nahandi kuguma nagure nimi enungi naguma nazaza emyaka yiyamara yona wabo inente niyo no base kintu kecho kukikora reka kugira ngo tinyine sente zo gura breed enungi gura ente emwe obase kuzaza then niwo mbwire buke obase kwetungira breed eyo rukuba no yenda omuhingi wo mutano naza kuko kwezi ku 10 abarabe batolinwe tubatwala Netherlands miliyoni 15 nezo kubahereza kandi bakafuna na trip ya week yona bari kurambura omucyanga echo mwe nabo izoberereka turugomuri rya ntonde nito tutaye konkakasana no bukareka twosya katosya konka turebeka ngo twabasa kugira kito abaretera mubase kukishoma no banyeta Edmond principal farmer nabantaya yiro jeje dairy farm kuno muri rya ntonde mbarebe omulundo gundi mukama abandindire bye bye.